Tala whanei fo I tūlao tai au Samoa ai o whaapoponga o tala, alo le tio Polynesia. E tā ane le ono I le tai au ua whelesi ma whepulafi te unga, o le mauta o le apita o pisanga I sa le lolonga, a wale tuli loa ina pea o le maa poponga, o le vaenga whaupu whai e le fast po le whatua tua le tua Samoa I Savai, leo o masi atua iona tai I sa le lolonga I le so. Mawala au liai le mamalu lau telo le tunuu, e awhiwhio ane le moto le apita o pisanga mo le whasila whainga. O le fitu I le tai au a matanga o le stala mwhaasolo atua I lava le tala talanga whaale ainga. I mata upu o lo o angia nei fo I vai tau o le tausanga. Ua mai ai whailo inga tele fo ina whaia mo upolu la tau. Peitai, o le masi atu I sala whaile so e aloa ia ma amana I aipa anga uma ale fas o lo alala le motu tele. Tala tuli loa, e se fulo lua isi mafua anga le ua maua mai le suesuenga, e whao popo I le ala ngoto ai o le vaa suesue, o le manawa nui a le malo New Zealand ngata I whale o safata, e peo na maua le li poti whaafamsinonga. O le vaa na ngoto a o iailo na au vaa e fitus fuli mai lunga, a o whaatino la na ngāluenga ngata I whale I le astona ai, aso lima o ke topa ai ngoto I le aso ono, I le aso saa. O le rua I li poti le Court of Inquiry I totono le piliota I le sili atu ma le lua maasina. Talona tupu le whaale tonu le vaa. Na ilo aini se o mafua anga na pa uli ai le vaa mangoto e so o tanga I sasi o le au vaa. Ai o le suenga whaai ufa al whaamsinonga. O li puti ai e se fulu lua vaenga po o mafua anga na so o tanga umalava le pa ulia ma le ngoto o le vaa. Na ta ua le Pristene le Court of Inquiry Commodore Melissa Ross o mafua anga tonu lava e au fiai, le awa oina ma le tomai, fuafuanga le pueina o ato le sami, o polo a inga, whaatonunga ma le whaasolonga e whaatinoai, o I tū ma ale ale o le sisi o manga, whaamalo sio na whaatino, o le awala na whaatinoai le ngā luenga, o le vava ainga, o le soli tula fono, o le sawa sawa, o le taita inga, o le whaate ia ma le meia, na maua I suenga le papa o le awa oina ma le sila fia whaapitoa, o seila na au fiai I le whaale tonu, ma ave ai o seitu ma ale ale ngā luenga na whaatino, ma le mautino ai. Wa fianga o le whaale tonu le ngoto le vaa, na tau fiai ma whaangotanga le ngātai whale o sa whata mo se vai taimi, ma a fiai tau mawha mai le samie le tu malo, ai o ana tupe maua mai le ngātai whale, e pe o whaangotanga ma tu lisi ta whaonga. O se whaaiaia e le tu pao tina le tau fiai nei o le tamaita I mua I tala whaasolpito o Lakapia Samoa. O se tamaita e whai ma Pristene le Unified tu malo le fionga tau la papa Cheslin Marina Salima. Mo le uni a whaasale le anga. O tele se taimi a mo le mawina le sao le fionga tau la papa le atina ina le Lakapia e maisa lava mo savai e so o tanga I le ta longa le tunu. O lona sao le ai mea whai ma le atina ina o le ta longa I le tu malo ai o le motu tele na mata I tui na ila na ngalue una ia le ta leni mai le tu pao tamaitai I le ta longa e tele ina whaatino e ali. Ma lona sao I au mai tua ai o le lava o le sila fia masani wa ngava ai lava lona tofinga e pei ona liptia. Ma ia sao no ai li potel observa I lona talia ina o le tofinga ma le anganga maua lalo mai o le ai ngalue foi mo le whaalele ia atiri o le Lakapi, o se ngā ruenga whai whaatasi, mo le alualu iluma, o le ta longa Lakapi whaasa leanga, ai o se atuanga o le anganga ta alo whaatasi. Whapena fo o na avatu iai langolango le pulenga o le Lakapi Samoa, le sunga le officer Sili, se umanu Douglas Naujan, I le anga inga iluma o le ta longa ua iai nei. Ua whaaftai al mtanga ruenga o leo le tunu lau tele le langolango atu I sa ilinga, o le li o to ese tu wanga. O le fsosoani umawhaiai o na maua se tau nunga file mua le mta upuepe o na ta ua le itula o leo. Na sa ilia leo tu wanga ilon so tanga il whaalavlave len tu puane il mlaiva lele fleo le vea so tua nai. Ma wha awa wai pēr ngā lue ngā leo. O le malu puipuia ma le saonga le mula u tele. Moni mta upe fia longo el mta ngā lue ngā vili le lua. Tala nao nei tu la mai lau le tio Polynesia.